U ovom zadatku trebamo rastaviti u Taylorov red funkciju f od x je 2x minus 4 kroz x kvadrat minus 4x minus 5 i to oko točke x0 jednako 0. Vidjet ćemo u sljedećem zadatku rastavit ćemo istu funkciju oko neke druge točke, što će nam zapravo u tom slučaju biti puno jednostavnije nego sada. Ali s obzirom da ako x0 jednako je 0, ono što mi zapravo želimo iskoristiti 1 kroz 1 minus x je suma od x na n-tu. N je 0 do beskonačno, dakle geometrijski red. Pa idemo ovo rastaviti na parcijalne razlomke, tako da dobijemo oblik 1 kroz 1 minus x. Dakle, imamo dole polinom drugog stupnja, znači zbroj je 4, a umnožak je minus 5, znači nultočke su 5 i minus 1, pa je to onda x minus 5, x plus 1. I to možemo rastaviti na a kroz x minus 5 plus b kroz x plus 1. Pa ajmo sve fino pomnožiti sa nazivnikom i dobijemo 2x minus 4 je a puta x plus 1 plus b puta x minus 5. Kao i uvijek do sada možete sad ovo ići rastaviti po potencijama od x i tako dalje, ali puno brže vam je uvrstiti nultočke. Pa recimo za x je jednako 5, dobijemo da je ovo jednako 0. Imamo 10 minus 4, 6 je 6a, to jest a je jednako 1. A za x je minus 1, ovaj drugi nam ispadne 0. To jest ovo uz a ispadne 0, dobijemo minus 2 minus 4 minus 6 je minus 6b, to jest b je jednako 1. Okay. Što nam zapravo daje da je f od x oblika 1 kroz x minus 5 plus 1 kroz x plus 1. Idemo izlučiti van minus 5, pa je to minus 1 petina, 1 kroz 1 minus x kroz 5. Tu sad imamo ono što trebamo, a drugi zapravo je isto to, samo što ćemo imati minus x na n-tu, jel? Pa je to onda minus 1 petina, direktno primjenjujemo ovu ovdje formulu, to je minus 1 petina minus x kroz 5 na n-tu, n je 0 do beskonačno, plus n je 0 do beskonačno minus x na n-tu. Što nam daje minus suma n je 0 do beskonačno, imamo minus 1 na n-tu, x na n-tu kroz 5 na n plus prvu, jer sam ovu peticu ubacio unutra, plus suma n je 0 do beskonačno, minus 1 na n-tu, x na n-tu. I sad vidim da sam napravio pogrešku jer nema ovdje minusa. Ovaj minus zapravo ne postoji, jer direktno primjenjujemo formulu za geometrijski red. Prema tome, ovo možemo svesti na jedan red, i to će biti red oblika n je 0 do beskonačno, imamo x na n-tu, minus 1 kroz 5 na n plus prvu, plus minus 1 na n-tu. Evo ga. Znači, podsjećam ponovo na pogrešku koju sam napravio. Dakle, imali smo, da to malo označimo, imali smo ovaj oblik i tu je baš minus unutra, kao što je i u formuli za geometrijski red. Prema tome, ovaj minus ovdje koji sam pisao zapravo ne postoji, koji sam ovdje pretvorio onda u plus. Dakle, to je nekakva valjda standardna pogreška koja se javlja, pa nemojte i vi napraviti na ispitu kao što sam ja napravio sada.